Хай өнөөдөр мэдлэг бол part 3 гэлтэй part 3 гэж бодож байна уу? Биш. Part 3 бол биш идэж хийдэг. Өчтөр part 3 хийсэндээ гэхээр өчтөр даваасан маа хичээл гонно яваад. Тэгтээ тань зүгээр яг саппадаар motherfucking me. Part 3 гэж байна. Чума. Go through. There we go. Okay, yes. Why did every single one hit the edge? That's what I was aiming to right through the window. Okay. So like here. Oh, that's it. Модоо. Хамныг. Акул. Бон билээ. Boom boom. Train steer. Let's see if I can get it. Jumping over the train. Jump. Too much left, I think. Yeah. Oh, imagine getting bounced from the pole in there. Oh, that'd be crazy. Танад билээ гол. Яа. But, yeah. Оо то боцоглоо. За пад гурав гэж бодсон уу? Үгүй дээ. Пад гурвдахгүй гэнэ. Өнөөдөр орой гарах болно. Пад гурав. Манайд пад гурав. Гарах болно өнөөдөр. That was really good. Just a bit more right. Ангцмоо. Too much left. Шинэплэг хийгээд байна. Flat. За удахгүй миний бүлэг дуусах болно. For the gap. Дандаа яа. That's not what I wanted. Яа. Okay. I want to try and get that. But yeah, land. Лагста паддер тонер тигтер нөө. That's bye bye. That makes sense. I'm sure there's a lot of Bye-bye. gaps you can jump